State President ke National People's Youth Front NPYF ubak kit borlang nongram mentagasngi ke arpalai trek ujemang ule yo ban penskam gi nongkit kam thamai jong ke National People's Youth Front West Kazil District ha ke general meeting ke balalong mentagasngi hapo Bishop Hall Nongstoin kinongkit kam ke NPYF West Kazil District ki blasha penskam ke tigasngi ki kentup yo ba world champion parliar kum president ubak pensyai borling do working president Shailam Bok Marbanyang vice president Ben Rowell Hasha General Secretary haringkat ki arpoi ngot ki weipat ki khot ha ka te jingalang lawan ban simta ti spa ngot ki nong kit kam jo ke NPYF haringkat ki jingadon lang ru wemeli ka noston ba magmelan bersat wemeli ka motion road ba jigur mertong WMDC garam prajar ngam ba bajot pengrop ki nong kersan ke NPP bat ki wei District NPYF District Executive Committee magado unta kasni kinong ka committee ka mapura batin sayo yang teman-teman ikaw jam di nak macam balik isong lagi itulah dia berkaya dia hadakat pusam di bangalan dalam konteks nasyam ngalam bakal yang rap simulwe ngengkone yang isong nakau ke jongah dalam lengkap ke konteks hapor mengenang long tanggunong grey ubaret hapor lah jongah isong bakal grey ke konteks ng dong jing kemi lenti Kay mga nyo, habang atray hatan ay kakam politics. Henry kau kaway kapag ayuri kawang bata, kapag idong lang nakadong na next time per tay, kapag doon nakabor, kapag kong sali kawang ba, ninyo ay kung naigay ng tawa na itong basyong, nalapong kakadong kadong pagkatay. Tinatagadaw masyang mga nin, kajigong nakaka-politics, bagkajigwa na chumay ikon sa mga kamtam na di, ibalanang lastan, pagpinrungan ka politics kawang pagpinyo manyarap, kalian yang weipat hantam yang ilang masalah ng isang di tao ng pi. Tinatagadaw, balay pagabok yang nilagimtim mo pagkikon sa mla, hindi ba nrong hanggang politics? Kamu pa baro abang nrong hanggang politics, hindi ba niya na election? Baro kitip ba district council, hindi ba ang kumaan kunday mo, yang disip at kunday mo, at kunday tulig state. Hapo, material district assembly, hindi ba kumaan, lai hulungot na kasi janjya ba at sawot na po karoyos, nginamlapan mo ka malinot, barok. Hanay ka ito magamot pag-ong hamta ni isang lang. Lagdama pikikon sa mga ibalatang lastan. Let's say na nung stoy. Kiton hangin let's say ibala practice lawyer. Kiton ibala day PhD holder. Pagkong tatanter. Kung mahampo ka state ka tuming ka kiton pagkong kita. Ngayon iikum ni. Bahagaway ka po. Minsa iyo yang kinong ikmat ibagkensay. Ibalagon ka tip na grassroots. Practically kung may tip mangi, bagi madono ka jingtip theoretically lengwa ka pulay ka dangle ka jongki. Kata kali ka bangang akwa, man ay ka masay kampang mikiri konsong lagi balatang lasta. Balay ngomong ka ni. Babon kisam la, wala na Southwest kasi, wala day nano ng lulu. Ka intention yung iban train ng bagari, magkajay bandreo, barobo. Katay ka jing perkat yung iban, kabala siya influence ka ng mga slemba. Kabala tonto ng sam hanga apiro. Babang cekari pagkajag banreo, katay may take lema tang namang irong ha kisay halang naman yung NGO, ibapaya. Hanay-hangang ngam siyang makalunta. Ni hanin ng kani kisamwan. Ngam hanay nung hindi kibreo kiba isi yakari pagkajag banreo. Dahil ni ki NPYF lo, ngitong kahok, bangin ong, bangin train, nagamta ka ha kari, bar kajag banreo bijong Adong akentu kenpam nepi abang pisim yang kancing kitri lana lane pisim yang kanu kakam kamu pindai bansim tangne ndre pindai bansim nadu bansim pindai bansim yang kakam yin nama lada pindre kakam bansim kamu kato kajing rung lana jing sim ya kajing kitli jongki kamdon jingur hakapon mensiwa arja takra nimkio i kakime ki samla ndre menta kasni milasaki baka west kasil zungi kadon kalawai natadaw ngakepat ya bi samla balak nur pidai bertresitong haba pilasim yang kakam nama ba
Sibun ke jinge kinwan ya kedu ya pi dre wanu kerandi habangi tre ya kanu kakam lemda don kijinge kumut nimnam poi sakatom dre gideban yale kai bakuno kuno kita kijinge ibawan api kunde ban la ya pi dre gideban la ya kita tenagada nakale jonga mentasmi ngaskentu kerpam yang pi disamla ibadai na West Kasils barukai pileban presidom akan eka arjar terpulai nama klempet ladangi lainut ki emle ki bangsa yale yaka election haka arjar terpulai ninwan haka bor kamut nila banyo ya kasuki minister kata kata kathong kapokongsan na kapta dungi ko West Kasils namarpa nila pe peta ya kamairan patamaw tersan kamut ni West Kasils bidon sang lainut yemle tetre borba ni dia don rekat lang papi hagano kajinge nakalen uemle dong anong stone udon hajan papi kumha nakaramrai pag nakalen dong aru nadon rekat papi wala na pidon kamajngai nakamau surut dari ngatentu ya gitu disamla na po ramrai ini atre rekat baik waktu ya bisni nama kajing bisni kampoi senor habani layak teli nilai ya lumlang baru likely ka blok kemun pidai ban ya pasiolan ya ke kajingo sneo hagabedai bagi parti jong tiwai namar ba na kaliang jongi kumu emle nimla panu yo jiktip ya baru pai hagabedai tre kam jong tiwai ki parti dre kedaka jinya don jong pi isamla nanti likely ki konsumsi kemut klempet ninyo ya kakubor kaba sisa na tataw to ya tre rengkat baru likely ke blok nang ba nyimpoy sut agate ka arjar pulai lain pau sa busnam kapaki kongres ka sisay ka jelami gila kale ayo sa busnam ka NPP ka pergi de kikam bagut de kikam ada katang yong kum ka parti NPP kabakan lok sisa ka jing nyoben yang ikut Kristan atau ka jelami gila kabal ba mukur sama baru ba alen sampai kiwan ra ya kawai ka an ka bagi ong kata kami kita compulsory registration of Malaysia ni hang pendong yong ba kaji beri apa asin kiong ba ya ka an ka don aspa sang muslim ka bagi simple yang ya ka an to ka suka bila ka bagi ong Kristen Malaysia ni kan pipi West Kasils yong ba lagi jit kami pendam la ini pendam la apply dia aja ka kidon iwi pakiminta ka magipay ba iya ka ujing ngisim ka isu ban ya ka pay ba hanong kendang ban ya ka pay ba gibay ka ujing mensuagi o bakatan patendang yang ijing dia to ASEAN magide ta imane la pende to pastor le para hapo de pusni hambe di office hiju bisa kiam iso ente kalau ka iso yang di Pakistan bilang ka parti NPP ka wenno eta yang ini keduk jika dipai ba akan berikan ai yang disenat certificate nikah kabarnya ada sedikit mensuah ni orang nak injak penkai dengan sekali security commissioner waktu presiden jangka NPYF juga West Kasils sedikit dari nongnya side ai dari blok highway lawyer bagi dong ikat tu tadi ginong ikam jangka NPYF juga West Kasils sedikit ini tidak di push highway tidak di blok highway anay ko ang tiba ngakai presiden tiba ay kata sisa yang hidup isuk na ng ginong ni yung narbinji ni petay din sa office deputy commissioner magano ko bandai hapo banyak kenduk yang ginong bisa anong kami kenduk mga mati lendang padon uniform batu netai
Te sistem ayat kan banang ta kalak ta ini. Duna katsan ahaja kawin pasuki. Ngiyong ba ni ha banyerap di paipa ki bawana no kundaw. Ni ha bayerap ki paipa ki beduk ki bajenja. Dan kawin orang kini ke mau barang sitong ki khul. Ban apply basakit habrun ahaja tegagawe. Si bangun ki khul agawe da tegala injo eta. Kapan ki eping yong ya kata ni ha pangkencian. Ya kata ni ha pangkenbai. Ni pun baik hidup lain jauh nan. Aja Engau syaibi sa kawin pat isu kaba penong sau kiligi isu kaba kajat yung liwe gala kaya kandu palat sang konsunan mensuam kiwe isoka kimla kan tebe hasil tergomen kongres asam kongres amigela kongres kaba kimdo daman tebe kiba kabe kare ka kami kaji pun ngin siwekan by correction ba de yobot ban penong bodbang yakin jengi kijemput po bigla barasam dari lomba kasoka megala bentuk yang lain bentakan berbeda ini. Pak ngin hai ini. Kata ka question dong ini hai bin sedin kanu isu. Ino wa jo ki belum sen balang ko bejala megala. Siapa ini lain komen. Kasoka jo mukul sang mauswa hakawe sini bajuan rot hai ini. Wei dino yang juga NPP ko kada nafsa kan sigi jungi. Upus sing ai wei jinken. Kabang mukul sang mawang mundur kam air pi megala. Kasoka NPP, kapati NPP kiong pangirong kam yang inline pemit, banyak dai di jingong kapang juga cat menjunjungi. Wanda atau assembly pas dengan resolution, dawa soka dia ngirong kam inline pemit. Baka somenta hakasoka India, lembaga tengah penipeti kam to ing suka India. Baka soka megina to ke jingang menjungi, ngirong ba don kam megina pemit banyak dah. Jadi tak perlu masih begini. Kasokan jomba mukul misal kembali menjaga yang sanggut remut ikna kai. Pan penupor yang kasok ke India sok pasti yang sok India pada sok ke jela pada hak penyakitan pada kita isau sanggut. Kalau mungkin juga pati NPP. Apa ke jela mereka? Miong balada iwe ija no na yin and hapang wan pan hapang wan hapang yakin manisuk bangun im kumba imangi bagi im kumba imangi. Kajian ada sumber dapat kajian nasi kelajar semua. Kaso kami gerak katung, yang wei neki disi barin, jom East National District, Paulong, siang balik kan, bat kajian nasi, soka India, bat soka India. Kajian nasi katung, yang wei neki nohik college, jom kasi, bahasa rendah, beri noiram, jom kajian bayar. Paulong siang juga kajian nasi, nak soka India, udah. Tapi dekat dari visi juga, iska selisih belum mencuat.